I pozdrav ljudi, ovdje Serbian Hakeri, odnosno Alexus i sa nama je specijalni gost. Miksa! Tako je, snimamo zajedno, to je Miksa the Potato. I ja i Miksa ćemo sada igramo malo na serveru. Nismo odavno igrali zajedno. A šta igramo? Igramo Terrariju. Pitam li se šta igramo? Igramo Terrariju, Miksa. I believe... Desti. Ja? I believe desti. Ja sam skoro... Tu Alexus sam je Nubara. Da, Nubaras bolji pik od tvoj, jači pik od tvoj mač. Pa jeste tvoj pik jači, ali ja imam... Pusa! Ajde, Jeste Miksa. tvoj pik jači, Evo ga ali... Miksa dole. Miksa je pro. Miksa je pro. Idemo. Miksa... Jo, vidi pingvin! Ne. Dođi da pomazemo pingvina. Ja idem Vidi gore. pingvin! Gdje ode pingvin? Wii! Ajde, idemo gore. Wii, okidok. Ljudi, mi još nismo završili kuću jer na serveru, znate, morate napraviti kuću na visoko Ili mjesto. zemlju, ili U zemlju. kamen, ili šta sam rekao, pa sam vas ispekao. Pa. Ja, ovo mrzim sa ovaj slime hook. Ne, beži. Eto, Miksa je pro, za tebe ne znam. Gledaj. Ne mogu, mora da uzmem kamen. Gdje je moj kamen? Miksa! Mi smo već nabavili neke stvari, mi smo malo... Jel imaš drvos? Imam drvo. Šapke? Šapke! Idemo gore. Ups! Najbolji način kretanja u vis. Dobar dan. Ovdje Dobar 9-2. dan. Ovdje 9-2. Ne! 9-2 padaj. Ajde, idemo gore. Leksa je noob. Wii! Leksa je noob, a ja sam pro. Blago Imaš tebi. drvo? Imam! O, čekajte. Ups, pogrešna stvar. A multiplayer. A multiplayer. Jer ovo neki čigar što može da nas bije. Ne. Ne! Šta radi ovaj čika? Mrzim znači da se penjem. Yeah. Pa i sad pro. Badilski. Bravo. GG. Ajde više! Čekaj. Ne mogu dalje da se popnem. Leksa je noob. Ne! Sad ćete da me gledate 2 minuta dok se ja penjem. Dođi da ti pokažem. Miksa pokaže kako se penje. Ovo ima neki las. Mama! I konačno! Napomni neki čita, pomozi mi. Neću, baš neću. Mama! Bravo. GGVP. Šta je ovo? Evo mi ga drvo. Uii, kako se popeti kao pro? Uii. Ne vidim ništa. Promašio sam 7 puta. Ajde da požurimo malo. Ja vidim pingvin! Nemoj više da ga biješ, molim te. Okej. Odletio 2 strane na sat. 200 na sat. Vidi pingvin! Uoča! Kako škripi ova stolica? Škripica. Tapa. Šta je te? Ne znam. Malo vuče, malo ovo. Je. A kako si ti mislio se sad mi popnemo tu? Pa kao ja? O, ja ne vidim ništa ovdje. Raba. Šabalaba. Šta si uradio ovdje? Bravo, GG Leksa. Again! GG Leksa. Sruši to dole. Koje da sruši? Ti se ne bi napio tvoje Paštete. krvi. A ja rekao paštete. Napiću se svih tvojih krompira. A šta da srušim?
Dođi da vidiš ovo. Čovječe. Čovjek. Jao, majko mila. Ajde, penji se. Ajde PvP, hoćeš PvP, hoćeš PvP? Ne, ne smiješ. Jer ti si kukavica, pogrešan put. Kukavica Leksa je. Mihajlo, ti hoćeš PvP protiv mene, a? Da? Sa 12 defense, a ti koliko imaš? Pa briga me što imaš 12 defense, ja imam 12 krompira. Uništi to. Neću! Okej. Prijavit ću te zbog ostavljanja kamenčića. Nemoj da pališ. Leksa! Nemoj. A koje treba da uništim? Ovaj ili kamen? Taj tu? Da, taj ceo. A što samo ne baciš slime hook na kraj i onda ćeš da se popneš? Ništa ne vidim. Ui! A još jednom, još malo, još. Sad si nadogradio od ispod kamen. Da možda staneš. Da možda staneš. Sruši! Na koji još da se popnem posle? Na petu žaba gulta konja. A zecko kokoška. Čuća! Mrzim što imam kuću u vazduhu. Ponavljam, mrzim što imam kuću u vazduhu. Sagradi rope, brate. Bravo! Kolumbija otkrivena. Čekaj, zar nije to Amerika? I believe I can fly. And I, like a butterfly. You don't know how to fly because you are a butterfly. Shut up. Vidi pingvin. Vidi zombi. I'm a gay. I'm a gay. Oh my god. Hey, look at her butt. Ti Man. nisi normalno. Prijavit ću te zbog lošeg odela. Wow. To je tako loše. To je tako zlobno. A nisam namjerno. A nije, ćuti. Demon eye, fly In the sky. like a butterfly. Jasinko. Ja sam gotov. Nisam gotov. Zato što je Miksa najveći pro na svetu. Miksa će crknuti u narednih 5 sekundi. Tuosa. Ubisoft. Sparkle. Stargate. Ubisoft. Sparkle. 3 godine kasnije, Miksa se penje. I napravi rope. And Mixa did it. Miksa is... Sad će Miksa padati. And Mixa... Pogledaj što sam napravio. Ma bravo, izgleda kao da si napravio čikav piju. Šta radiš to? Ne. E sad mora postavim furnace da možemo da ispečemo nešto. Dođi vamo. Tako. Evo ti ovo. Ne. Škripi. Dosta škripi. Shut up. Spider mix. Does whatever spider mixes. Can you see like someone? Don't you ever touch him, 'cause he is new with with a pig. Evo ga. Spider new. I ljudi, to je otprilike bilo to za ovu epizodu. Vidjet ćemo se sljedeći put. Pozdrav od mene i Mikse.